livhuwa hu khou tevhela mafhungo kha Belrand News. Muḓivhi wa zwa vhudavhidzani na nyanḓadzamafhungo Nakisani Princess Sigama uri nyanḓadzamafhungo ya nnyi na nnyi zwihulusa X ila ine kale yo vha i tshi vhidzwa Twitter i ya khuṱhedza khethululo yo livhiswaho kha vhathu vha vharema u bva kha maṅwe mashango a Afrika vhane vha vha kha ḽa Afrika Tshipembe. Princess o amba izwi musi a tshi khou kovha ngudo yawe ya masters kha zwa vhudavhidzani na nyanḓadzamafhungo kha Natural Resource Today podcast. Princess u ya ṱalutshedza. Very little is known about the ways in which social media promotes hatred and violence against foreign nationals of the African descent. So my study addresses this knowledge gap between exploring how X has become such a powerful platform for influencing Afrophobia and promoting the violent attacks that were instigated by the issues of xenophobic activists on the platform, the social media platform X. So my study also highlights the importance of promoting the positive narratives by amplifying the positive stories and, contributions of African immigrants to the South African societies. Arali vha tshi ṱoḓa u thetshelesa zwinzhi nga ha mawanwa a tsedzuluso ya Princess, vha nga dalela Natural Resource Today podcast kha Spotify na Apple Podcast. Vhathu vhane vha tshila na vhulwadze ha swigiri vha tea u ita nyonyoloso tshifhinga tshoṱhe. Izwi ndi u ya nga tshigwada tsha vhasedzulusi u bva Denmark. Bo Lion Erikson na Dokotela Vho Cecil Domazet u bva Odense University Hospital na vhashumisani. Vha ri nyonyoloso i nga thivhela u farwa nga vhulwadze ha mbilu kha avho vha re na type 2 diabetes kana T2D. Tsedzuluso i ḓo kovhiwa kha guvhangano ḽa ṅwaha nga ṅwaha ḽa European Association for the Study of Diabetes kana EASD ḽine ḽa ḓo farelwa Vienna, Austria u bva nga ḽa 15 swika 19 Khubvumedzi. Mapholisa vha tshiṱitshi tsha Sibayeng nnḓanyana ha ḓorobo ya Polokwane vha khou ṱoḓana na vhambulelwa kha bulayo ḽa munna sa ḓivheiho. Tshitumbu tsha uyo munna tsho ḓo wanala nga ḽavhuraru ḽa Rathuna ṅwedzi nga awara ya tenga madekwana muvhunduni wa Gadigale thavhani ya Matsiokwane. Mapholisa vho ḓo vhidzwa he tshiwo tsha bvelela hone vha wana tshitumbu tsha mupondwa tshi na mafuvhalo a vhonalaho muvhili woṱhe. Mupondwa vho vhofha zwanḓa na milenzhe nga thambo. Muambeli wa mapholisa Colonel Malisela Ledwaba vho amba zwi tevhelaho. The emergency medical services personnel were also summoned and he was certified dead on the scene. His identity is currently unknown. Police registered a case of murder for further investigation. The motive behind the incident is unknown at this stage, but the ongoing police investigations will determine. Anyone with information may contact Investigating Officer Detective Sergeant Maruping Malatlela on the number 082 565 9176 or Crime Stop number 08600 111 or may use my subs app. Ako guma ngo rali mafhungo enda vhafarela one u bva Belrand News nende fero tshizwa maremba nena vhone kha ri ṱangane mafhungoni tshifhingani tshiḓaho. Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa kho endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vha endedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini hu tshi katela na u welekanywa mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vha endedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenela vhuṱambo vhufhio na vhufhio kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service. No place is too far to reach. Awangani ya swika kha sia ḽa masheleni. Belrand Brands ndi thandulo yavho. Ri vha thusa musi wangani ya lwa shishi kha sia ḽa masheleni. Ṱhoḓea ndi dzi tevhelaho: ḽipi tsha muholo, tshitatamennde tsha bannga tsha miṅwedzi miraru, khophi ya basa na ḽiṅwalo ḽine ḽa sumba hune vha dzula hone. Vha ri kwame zwino 083 861 2263. Email ndi info@belrandbrands.co.za. Belrand Brands ndi vhahadzimiswa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.